Mayam Krum Zari, don't impact impact news. Nay, Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Ta Mayam Butram Nokchari ngasi July gi tang kunnipan haibadi malem gi hepatitis ki numit World Hepatitis Day ni hariba numit asi Manipur dasu Manipur ki tongan hospital singda aduga civil society ki anasu hariba numit asi pangthok nari kari ga damatang ngasi ki numit asi World Hepatitis Day asi pangthok ka daribno haibagi matang dasu ngasi digi numit nini gi mamang da impact news ki Manung Hutna da koi episode ama tawjakre ngasi gi asin ani sub edition ni aduga ngasi gi edition asida kari gi damakta malem gi hepatitis day asi celebrate tawribana aduga Manipur gi context ta hariba numit asi gi wahan thokna karino habisi gi matang da kharane ne damta ngasi impact news ki studio lengsen dole basi joining us tonight on Manung Hutna Public Health Government of Manipur ki Deputy Director Obiriba Dr. L. Somorendro ni ham taro Somorendro Taramokchari, welcome to the show, appreciate your joining. And also joining us JNIMS ki Gastroenterology ki Assistant Professor Obiriba Dr. N. Surajkumar ni Dr. Surajkumar Taramokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us Community Network for Empowerment Kon Manipur ki President Obiriba Oja R.K. Nalinikanta ni Oja Kanta Busu Taramokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan bo question si open question, every question hai tari ngasi ki discussion si di common subject ya maru iba subject mo oibani na common oina dum hangjage anytime Oja sing na dum marakta koi input to wiba contribute to wiba supplement to wiba ani adu to start with Oja Kanta dalak che Oja ngasi ki numit World Hepatitis Day se kargi damakta maru oribano mato adi kitang tambiram malem gi oina laichat ahum khana globally Mishimina Yamna Tuolami HIV, tuberculosis and malaria. Hariba Laina Ahum Siki Damotadi National Program, Yamama Paikatana later. Libok Tibetaki suddenly viral hepatitis Haiba, Portama Kangaudana, Hariba Anogi, Laina Ahum Dudagi, Hena Mishi Mina Tuolak Podagi 2009, the Civil Society Organization, US the best, the World Hepatitis Alliance. Amana World Hepatitis Day observations how given. Mogi movement na Kanghalak Padagi 2011 dagi WHO na one of the International Health Day when recognized Tauraga July Gitari Kunipan Hepatitis B ki vaccine puthok kiwa scientist ki birthday mechida July Kunipan se malem gi oina miyam da hepatitis na mishi mina tholap ki sang yamna hengalak padagi hena awareness ki chang ji hengalandaba yadre haibadagi 28 July she Malengi in the World Hepatitis Day Palan Taunaraga 2009 dagi how given till 10 it was just observed by one civil society organization called World Hepatitis Alliance. However, 2011 dagi di masi WHO na one of the International Health Day when recognized Tauraga observed Taunare Haibo Wafo Simtang Hana Tamzaki. Ado chahi khuding ye hogi magi them mam thami adu handa kisina eliminate hepatitis haibasu masina themori karige damakta no eliminate hepatitis hai se koi marakta koi Manipur gi wenete masi yam sang la gap ama hair belaina si maramda khanghau da bagi gap ama leibugum tawraga handa kisida khangtok tholopogi mongda eliminate hepatitis lo shallo habagi wa formula isi kari happening sa sida eliminate hepatitis by 2030 hai se handa ki 16th World Health Assembly the 194 countries na koi gi strategy ma adopt Taugiba global agenda. Okay. At the same time, Mamangi World Hepatitis Summit Glasgow, the Taugiba World Hepatitis Alliance, no hap haidana. First ever global movement of hepatitis ki haugre. Shigi pandam se pangnana bagi damakta koi handak nona WHO na magi strategic direction manga khak puthe. Strategic one the high know your epidemic ana. Shigi strategic se koi Manipur da sum Kano Handaraga Yangakpa Matamdadi Sap Sabi Akogi surveillance system ama Laitabana government authenticate data ama Laitraga so independent studies Singdagi Akoina Yamna line Ure Madu hepatitis C say one of the alarming canoni issue ne say Hajaning 2007-9 the IBB round 1-2 the Koigi Surajkumar Impal West the people who inject drugs in Marakta prevalence 98% lay Surajkumar then Koigi Impal is West 92% leki. Adugi matung amu akoigi ngasagi know your epidemic hepatitis is everywhere. Haivani Manipur das already later Manipur das government convinced tauna na bagi damakta koi na burden disease burden si utna na bagi damakta 2014 the serology survey ma plan tauzagi health department ka
खुसम नारगा लाइबक थीबदी अखोई स्टडी से यामना फजब स्टेट रिप्रेजेंट तव यारब डाटा आमदी ओइरबने स्टेट की इथिकल कमिटी लेतबना हाई स्टडी से इथिकल क्लियरेंस तौखिदबदगी ngasi publication तौदना मियामदा मणिपुर स्टेट की disease burden se sini haina utpa yabase utpa ngam khidre okay state same government thing husi koi sir surasu yobidi tanaraga amuk tawna ba tawi but still the same barrier okay government gi sigi okay adai du sulak se issue manipur gi kari issue leri head so koi department gi yobiri adai sulak se adai yodring se dai ojani de issue mologjan gi ngasi gi nami se world hepatitis day se JNIMS ta su ngasi yam chauna pangtholi oja su JNIMS ta gi ni oja isamak su ngasi gi celebration se observation se yobiri bni aduna hepatitis day gi world hepatitis day gi importance habatare masi kari ogedo bino Manipur miyamda kari ga tamata masi khangan ba mathok tabuge aduga eliminate hepatitis ki matang theme oi issue si matang du kitang thambiro World Hepatitis Day se ai isa gi oina di yamna important ba most important day ni kari gi no haimatam da koi gi hepatitis si yamna common noi ba du ma na ba moire hanu thambi gre koi gi TB malaria HIV na misi mina thup da gi hojik hepatitis na misi mina thup na hele chahi mada million abaga makhai ni koi gi hepatitis na misi mina thole se amoram da koi gi globally yeng matam da koi gi mi chama da yam sam ba example hire ga di mi chama da mi mari di koi hepatitis na admai to dona manipur da su mi chama da mi mari netraga manga di hepatitis na dun lai ri ba chap chaba koi gi state ki data di leite to bu machet koi gi blood donors sing gi data am di NGOs me na to ga moi gi data sing da mai na dum chap chana thok ngame issue di hujik ki hire ba hepatitis na ri ba miwi sing se makhoi da koi symptoms leite ba mathi phong di ana ba sing se aduna ana ba sina koi gi yamna late stage da se virus se sangani hakchang da adu chahi kun kunthra le matung da koi gi liver si solo matung da liver cirrhosis liver cancer tho matung yamna theng na khamba late stage khamba aduna adugi matam du lying go su theng ba stage oi bana akoi yam kan akoi na hire se hepatitis ko bana ba se koi society da taseng lei masigi ana ba sina hujiki mayam na kinari ba TB ntra malaria ntra HIV da gi hena important oi aduga ma yam sathibam ma si mathi phong da bana tumin na khai gi mi gi hakchang hida chang leibana una khoi gi laing ma yadra kan da mathi phong puna maram moiduna mi sing se thoklo o aduga hepatitis B ga C ga se screen tau tho aduga kari gumba lem tara ga di yam na thuna laing na ba akoi gi makhan makha gi hidak su myam leire aduga eliminate na koi nyam kana hai ba atrasi kaino da koi gi main da hepatitis B ga C ga ne ba sathiri se atop hepatitis A ga E ga di sing arum tha ga dum loire natraga na moi di hakchang da matam khra ler ma ga dum mangi ba B ga C ga di makoi di hakchang da tungna lewi liver da mayum sadan lewi liver thukai liver cirrhosis tawi liver cancer tawi aduna B gi oina di vaccine leire vaccine je kap ga di hakchang da changroe adigi amana hepatitis C gi di 2014 mamang da hepatitis C ji lang be am luram meba paisa yam changi side effects yam lei injection kapam mi paisa tangi hojiki anu ba hidak 2014 gi man da thoi ba khoi gi direct acting antiviral sari si dim khoi si di yam effective oi ba mi chama lang ba mi mong dranga di soit na ta farani na kun hai ba ngamba hong ba matam yam ten ba side effect leita ba injection gi mot loina mak chin da sa ba dum ba drug myam la ko de gi anu ba sang go loina na hes adu ja de hepatitis B gi na tra khoi C ji mutat pe ya malem gi mutat pe yare na tra ga mangan ba ki ba yare hai ba gi anu ba sa ne koina eliminate hepatitis na koina observe to ba hawis okay koi hidak apha ba thoba B gi na vaccination le ra ba duga C gi na 95% फाउब की चांग दा मसी फन मंग क्योर तो मंग मब हिदाक से लाबने ना डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल सिंग लाबनी ना मसी 2030 फाउब दा एलिमिनेट पूरा लोशन बगी कंप्लीटली मसी लोशन बगी ऑब्जेक्टिव ता हंदक चही की ओइना नुमे से पांथोकने हबने दबु ओंसाइ सु ताकपिर मतम दा ओजानी की मोर्तगी कोई मणिपुर गवर्नमेंट की ओइना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से याना मरु एरे सु ताकपिरि अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट की नत्रगा कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के साइट की ngasi gi नुमे से कदाय फाउब मरु ओइबगी अदुगा हेपेटाइटिस से यामना पब्लिक हेल्थ इशू अमा ओइरे हाइना मणिपुर गवर्नमेंट नत्रगा मणिपुर की हेल्थ डिपार्टमेंट मसे लौबिरबरा लौबि बतारगदी ngasi gi नुमे से वाहन थोक से कदाय फाउ लेरे जिखं हाबियो masagi aina ahan badai ningi se eliminated hepatitis haibase akhoi manipur khaki context ki nate prithvi gi oina WHO na world gi body amana eliminated hepatitis haibase hande ki theme si gi oina hande ki sahi si gi theme ni adung sai ahan bahang bibada manipur da khanghaudni eliminate analyze kari gi non hangbi gi brane khanjai manipur khaki nate se prithvi pumbagi eliminate ni akhoi manipur na su eliminate malagi oina torpu targa su manipur dadi awareness wat pa hagadra campaign wat pa hagadra government gi initiative wat pa hagadra all of a sudden eliminate hepatitis da yauler mujhe chumi adi eliminated haibase da akhoi na public health ki person amoina specialist amoina en haise ningi sina eliminated haibase akhoi gi tam dadi pulap hetal othokhraba prithvi dagi maru phang muthat khibas du natte adi ngam da su yai ba ngasai gi disease की ट्रांसमिशन से थिंग बदो ओके
सिब अखोइन एलिमिनेट एन पब्लिक हेल्थ ना माय हाइनि अदुना ngasai disease gi transmission se hojik stu kamai tawrige haiba matamda prithvi da leiriba missing sing sigi hepatitis B se leidi leiraba aduga masana khangdeba se around 90% muk leiyeb prithvi da hepatitis C na around 80% muk leiyeb adu masadri leidi leirabani mahik se khangdoktaba aduna moisnum transmit tawbagi mi amadagi mi amada dum sandoktuna leiriba masine ba khoina kizari se khangandana moina mathang mathang sandoga nongmodi prithvi se puba thang bangam da poloma moir pi yayeba adun masigi transmission se thingaga de khoini eliminate tawren lowdoina virus se maru phang bu tharvet pung mang bang han ki buding am da su yayeba adun transmission du ne khoina focus tawjari se masimna eliminate hepatitis ki art dune na hanjage adigi akhoi gi manipur da huji context da akhoi gi sur sahib na so haibi gi buduni study masa masa ka yap tawkhre masa haibadi adi study every study is a big study masa haibadi haijaroi aduga study khara da akhoi JNIMS tawkhiba health department tawkhiba na individual tawkhiba mayam leramgani adugi matung na akhoi manipur da oiramba hepatitis na naba mises around 1.5 lakhs muki mathak natra approximately adu ida leramgani na logjai manipur population siga prevalence ka hairagadi masigi marak sidesida निपादन नुपीदी सरुक तरा हेन नायब मसिंगसे मसिगी वहन थोक्ति हाइरब भाइरस से निपादन हेन नागनबा नुपीदन हेन नागनदब भाइरस ने हाइजबगी वानते मादी निपासु खंगदे नुपीसु खंगदे अंगांग खंगदे अहन खंगदे लारि हेबा हेतबा मादी आमत थीदबनी मानव थेंगनग्रदि चंगबु चंगे हेत चंगबा ngamba मिचंग मिखाइ नाइदब भाइरस नेबा aduna adudi kadawino nipadana 10 times manipur do phangi se na adugi question amagi discussion hairagadi aigi moti akhoi gi nipagi akhoi gi lifestyle aidi akhoi thabuk subu koisa sali chinjak langthak nupi ga akhoi gi khena balai adigi hairiba factor kharasina oira kansida nipadana akhoi nu hujik to gi study sida nipadana masing hena oiba phangangani oibo oirangani nipadana hena nagali go haiba adumadi onate lifestyle se maram oidona lifestyle ade akhoi gi diet factor kharadagi oibo oigani mahik sina nipanu pi khaidu i haibadi adumaina di hanjaning de adumaina de haijaning de adugo study ngasai koi kon gi sai te su tongan tongan study to khibule re Surajkumar to almost 98% se loina ma test or bkhori ma hai tare possible magi wakhung gasu le re ha to hojik the state ki onati masi chap chabi data laibirabra karam state laibir state ki onati lejidri publish to data haijaba tare aikoi ne any study ma tawragasu publish tawdragadi ma do mayam gi natabani na khoin haiba yadi haijariba adu unpublished data mayam khangnadriba akhoi na tawjagi gi result ki matungina mayam na sablan thamjage khoi gi health department na tawgiba data se gi matungina ngasage akhoi gi Nalinikanta na haibigi base among high risk group to oirangani na khali IDU gumba kari gumba high risk group tadi ang wange 80-90% do dum leikhre oja marthana kogi medical term gumba kitang luba wahi yok matam da audience sing da chamam na bakhang da khari oja na IDU ga thalo hajal ko da audience da khang da khari yor kitang adai da lahan biram hai tare technical term yor fani high risk group hai bisna khoi na gana no haiba matam da khoi gi injecting drug users gumba adigi khoi commercial sex worker gumba adigi HIV gi positive oireba mi singi family means masimana magi nupi nipa sugumba gumba I just find a risk factor level missing se moise khoi high risk group haina khangnai IDU hai bisne injecting drug users hai bani khoi na hidak se nisa gi mong decision ba moising se sibo khoi na samlapna IDU na dum longna ba yai moising se the percentage yang wang na lei khre ba aduna ta ba khoi gi health department na to jegi study sisu among the high risk group ni I think sa ina mathak ta panjagri ba high risk group si da ne ba masigi data se chawrang na thamjage aduna khwai gi effective group se sahi 31 to 40 years ki groups da neba approximately 50% aidi 30 sahi kuntra de ni fu bhawde le riba manipur gi missing sigi tangkhai ma hepatitis na effect tori haijaba nati hepatitis le riba missing sigi marakta haijaba ni ko around 30 to 40 years ki age sidi keno neba hepatitis na effect tori neba haibi society mi cream ni haiba yariba ai productive oiba age group khai young oiba dynamic oiba age group sida akhoi mahik tum le ragadi akhoi gi society sigi mangzaba dum tiang biu adegi amuk masi akhoi gi keno ga sung mari lena re income ga educational qualification ga unemployment ga mayam si sung akhoi ni correlate toraga result am khon pothokse adugi matung ina di akhoi gi occupation se sinpham siga mari lena halak pataraga di unemployed like su di hairaga thabak thiri ba kangu sing sida percentage yang wange around 53% adi disease se adi virus le reba mi singi around 53% di moise unemployed neba adi socio economic condition da tha amada lising manga degi tarebe income sing adi lai reba gi pangkhai makha da leiba haisra kari haisege akhoi na thijeriba group sida ma tha amada lising manga degi makha da leiba income gi group tan around 66% ne adi ai amko san haijeri se mina lana lobi ki dana ba tha amada 5000 ki makha da leiba family ki 66% aisa economic one se de effect over mi sing dugi
marakta si gai mogi income groups mai lai haje bewani adu educational qualification de yenga ga so koi metric pass tawdriba natru lai lai su khara metric ki makha de leba mi singana around 51% around 50 tangkhai ma haisab tare adu maina oeba aduna di moi se koina mogi socio economic status educational qualification adegi moi occupation mayam si loina mari lena rakpani na hena maru oiri se koi de awareness haiba pose laitraga di test obgi la roi treatment toroi ki dana losalani adu betaragadi WHO nantraga world gi body singna eliminated haiba pose koi phangba sungam ngamaroi phangba ngamaroi do bune moi myam se puthorok ba khanghan ba madar kar lei haiba gi damakta khanghan ba mathokta awareness ya mathokta habane otherwise eliminate hepatitis haiba gi pandam si yobunga mo habane madu gi wakhal ondani koi manu hone gi addition singa si 2 times second times hai tare anirak subo nga si amukan hanna masi myam da khanghan ba daba yade yamna maru oi public health issue ni khanja badagi nga si issue se amukan hanna कोई रीडिस्कस तौर जबनी मथंग चाहिए डॉक्टर सूरज लाख चाहिए कोई डॉक्टर औजादा हंजरिंग से कोई मसी कोई कहता है हिडन किलर अमोइना कोई तो उठोक तबिदा सुम लई सांगना हाइदि कोना लास्ट स्टेज तक खंगपगुंबगी मोंगदा लई हाबनिना और मसी टेस्ट तोकपदि स्क्रीन तोकपदि चुंगनी हाबि वफन सुताक पिरे तो मतंग सोइसिदा करम मकल की पेशेंट करम मकल की अनाबना मासी हेपेटाइटिस की प्रोबेबली नारंब यारे मरमदुना मसी स्क्रीन तोकपत मथौताई सी की हेपेटाइटिस सी की नत्रग बी की हाबसी करम मायना खंगतुइनो कमाय तोगदबनो दाइ करम मकल की पेशेंट नत्रग करम मकल की मियोइना स्क्रीनिंग तोगदगे हाबसी कितंग हाबिरम सबतनो हायरगदी मी खुदिंग कईगुम तंजा फंगदी हेपेटाइटिस बी नत्रग सी स्क्रीनिंग से तोगदौने ओके अदुगा कईगुम हेपेटाइटिस बी नारमद्रगदी मासी वैक्सीनेशन टिका थाबिगदौनी अदुगा सी नारमना लाइन तोपिगदौने तौदबु करम कैटेगरी ने हेना मोइसी होगी इन्फेक्शन की रिस्क हेना वांगना लेगी हायरगदी कनागुम्बा ऑपरेशन तौगिबा मी नत्र कनागुम्बा ई कापखिबा नत्र कनागुम्बा ना कोई टैटू तौगिबा सुगुम्बा नत्र कना कोई ड्रग सिनरम्बा सेर दरोगा सुगुम्बा कांगबु सिदि कंपल्सरी मोइदी कोई हाइदिबा हेपेटाइटिस बी सी संग याबनिना मसी कैटेगरी सिदि कोई बराबर टेस्ट तौगदबने अदुगा कनागुम्बा खरा से लाइक मागी मसागी लिवर टेस्ट तौजरुगी ने येंग मतुंगदा मागी लिवर सी सोए न खंग कांगु अदु रेगदी कोइन हेपेटाइटिस बी सी मागी लिवर की से टेस्ट सोबनिना बी सी लेरम बया है ना कोइन अदुम यूजुअली सिगी कैटेगरी मरक्सिददी कोइन हेपेटाइटिस बी गा सी अदुमक चेक तवे ओके अदुगा कनागुम्बा कोई लिवर सिरोसिस नाबा मी अम हेक लागदी कोइना यू थकपनी अदुना तब अतोप हेपेटाइटिस बी सी गुम्बा यावब्रा ना कोइ येंगे अदुगा नुपीदा सिरोसिस नारगदे कोइना बी सी याव दे ऑलवेज येंगे अदुबा कोइ हेपेटाइटिस बी गा सी वायरस न संदो हैबनिना कोइ अदुम कोइ आईडीयू न तब इंजेक्शन लौबसु न तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन तौखिबसु लेखिदबा अदुगा एनी कोइ टैटू गुम्बा कोइ सर्जिकल ओइबा पोट यावखिदबा हाइतारे अदुम मी यूदी आम थक हाइतारे कोइ मनिपुर यू थक याम लेबनिना यूदी आम थक यू थक नंबर मोदन लिवर चाउथोय पोमथोय का तौबा अना मयाम यावरी मखोइददी हेपेटाइटिस बी सी सी चंगपगी चांस लेगतरा मखोइद नारी मखल की लिवर की अनाबसना करी होइदन कितंग हाइबिरो मखोइद नारी बा खोगी यू थक ना कांगु अल्कोहलिक सिरोसिस ना यू थकपदगी लिवर डैमेज तो कांगु से सिबुने सीनी ख्वाइदगी हेना कमन ओरि सिदि मणिपुर दा सिगे गुड लेथबु हेपेटाइटिस बी गा सिगनी अदुगा हुजिकी हाइबा खोगी हेपेटाइटिस बी गा सिगा से लिवर सिरोसिस कांगु दा चंग याब्रा हाइरगदी चंग याय कइनो दम खोगी लिवर सिरोसिस नारकांदा हक्सांगी खोगी चाकी पाइपतगी सिगली तोम कायरग ई ओबे यावबा ए सिरोसिस ता कोई ई ओरे खोहाम दम मुरे हाबे कांगु सिंगसे मोइदा ब्लड कापनिना अदुम हाइबा बी सी चंगबगी चांस अदुम लई अदुना लिवर सिरोसिस खुदिंग अखोइना हेपेटाइटिस बी चेक तरो मतुंगदा काइगुम्बा यावमद्रगदी बी गी वैक्सीनेशन जो ऑलवेज कोइन कंपल्सरी उन तवे ओके ओके हाबियो जन युथपंगातुनदी हेपेटाइटिस बी सी दी ओइरोय तोंगान अममम ने हाबिबने माने ओके यू थकपगिसना खोगी तोंगान मखल की सिरोसिस नि अदुगा बी सी गिसना वायरल न संदोकपा वायरल हेपेटाइटिस बी एम सी न संदोकपा सिरोसिस लिवर की इन्फ्लेमेशन और कने हाबनी मतन चाहिँ ओजा कान्ता लाक्चे ओजा ngसाइगी मी खुदेम टेस्ट थोपिरगदि याम फरे कोई एचआईवी लेब्रा लेतब्रा हाबगी टेस्ट थोप अदुगुमना कोई हेपेटाइटिस की सु बी सी से लेब्रा लेतब्रा हाबगी टेस्ट थोपिबदि याम फै हाबनी तथोकचरु मतुंगदा तथोकपसि हाइतारे मरुने टेस्ट तौबसे मणिपुर त याम लाइन मसि टेस्ट तौबा अदुमक याबजाला हंदक तसु ngarang ngasi mag हाइतारे कोई पाउ दा यावनरिबा कोई मणिपुर दि टेस्ट तौबसे लान बगे चुमबगे खंदबिदा कोई मसी स्वाइन फ्लू नारे हाबदगी हिदा कापसलोबदगी सिरे हाबगी पाउ बोंग ngasi यावरी अरे खरा मना कोई नुंग लोथोकप चपदा किडनी लोथोकपिरे हाबगी हाइदि टेस्ट का रिजल्ट का नत्रगा चिन्ह खुद का मानता है कि रिजल्ट का अदुम मयामसु लेबनिना कोई टेस्ट न कराय तौदरिबा टेस्ट और मतुंगदा कोई मेडिकेशन गुम्बा ट्रीटमेंट न कराय तौबतो हाइबगी याम चावबो क्वेश्चन अमसु लरि अदाइदा कोई एनजीओ अमोइना कोन गी साइति करि थंबिनी
hepatitis C testing is not only in Manipur, globally, hojik yamna chawba issue ni. Hojik moina 71 million viremic cases lay re haidana already confirmed hepatitis C gi lay re and WHO na PDC one or other reason dagi khangak pa ngatane ba. Okay. Hojik yam luri basi ai isana hepatitis C test doctor ko mathau tai haiba mi se is very limited. Aduga for masai khoi gi sir Somorendro na kano pandigi kiba injecting drug users community gi di moi machine maktada dum message convey kauna banina at least among this group of people moi hen awareness le re moi di testing no tauna na bagi advantage for dum moi longna jai mai magi ngamjaba level da aduga beyond this group of people di hepatitis C hai si moi da or B hai se karim ta moi nasung pot na te recently nupi ma gaini gi problem laibadagi hepatitis C yaura me na koi gi ko na widow gi free treatment piri ba program da happy da no zik ma se treatment hore ai di sugum ba mi sine am yame ba maram amadagi hepatitis B na traga C se khangak pa mi na yam bani na hepatitis C testing tawjage ba mi si very limited adu tawge haina ning ma mi sing da taw ba chat pa da kai su zik free facility koi thengna de earlier koi na khangak pada hoji ART chaba matam dadi hepatitis B C se mandatory oire masi khoina khangja bada public hospital dana lupachani lawe private na samri asagi antibody test ni ko adugi matung da further adu de khoi doctor hoina haibi raga sumayak sengani further diagnostic confirmatory test cd is so expensive ai doctor lak hoji matang da khoi gi test se kai da tok duri gi aduga hoji ko jam sa da khoi ki test to khumjina kai di odin kitang haibi dai yes adaki chief minister na test yakai tret lakto ko dugi manung da hepatitis B ga C ga khoi screening test di khoi free waina JNIMS se to wi yare aduna OPD de keram ka ga hepatitis B C check to se haraga dum issue dum loire tawudabu khoi gi test si sida positive wa ka khoi makha ta na virus si khoi machine kya leige na khoi test obus di khoi ju pasa dum ting JNIMS ta mate amatoromi adu khulai si yagi dabdi huji ti amu le pa haitare adu ahan bagi akhoi gi lei leite ana khang bagi khoi gi screening test haitare CD huji free ne okay screening test di free oire handak khoi yang khai tre lak thok pi da yaw khrabani na matang sida oja lak sake oja Somorendro da khoi gi treatment gi matang sida di khoi Punjab Haryana da di khoi gi free treatment haitare moi government state government side tagi masi public health issue amani na masi free medical treatment phangom thoi habagi wafum legre khoi Manipur gi onati ngasai even data bawba officially release to bulai tri phong bulai tri bani na masi khoi kyam wali bagi habi question amadi leri miam gi damakta khoi gi sum affected Kangusi. Masi yang buat trainer thamjage. Yoriana haiba yai. Adu yoragadi phangdrise karigino haiba question amadi leibi yai. Akhoi gi free drug policy ana free diagnostics and treatment gi policy ama akhoi Manipur du su chanaba hogre. Aduna sida akhoi Dr. Surajna su haibi gi hibdani JNIMS de free screening to ba hore ana. Ana treatment gi so akhoi horani. Ana pre treatment subni hepatitis C ngaki wafam nate. Akhoi gi any hepatitis khakki wa natraga any treatment se. Government ki policy mo ne sidi adum loina mak lakjaraga dabani lakwa hograbani aduna anuba program oi bani na khudong sa da khre leiraga su masi yam athuba matam da free phangani na kalli adu Punjab kumba tawri besi mo special hoina tawbani atai game tan na tabi sum nagi hepatitis C khaktagi natra hepatitis khaktagi tawbani adu gi si gi khre khena ba yai maram di sidi blanket am gi makhada purna makki hoina pulap tawbani na phangani na lokjai adagi amuk adu ko jasku isi gi hepatitis C se maroina masi khoi public health issue mo ore HIV AIDS na narga siba mi dagi chahi gi wena siba masing si koi hepatitis C na na mi na hena si re habi wapum lerni na it means hepatitis C se yang maru oiba viral hepatitis amo oibni na masigi da makta ko arrangement khara de mathok ta dabro masigi mathang si da khoina ne laying bisir mateng bangboy na government ge hoji scheme mani khak lejai amana mayam ge tonri reimbursement haise government ge employee oira ba natra mangon de depend tawa magi makhada magi senthok tuni hingbai mungi mi oirgadi reimburse to biya aduma lejare adi ani subada Manipur State Illness Assistance Fund na amalai haire basigi makha sida mi oiduna BPL family ai laire bagi pangkhai gi makhada leba mi oiba targadi adusu reimburse to biya sarkar gi thabak toba tawdaba darkar leite BPL family oigadabani masu reimburse to biya adu oragadi asangba senpham singdugi niyong gi matungina kakpham thokpa khara kakhraga phangpham thokpa singdudi adum phangi aduga hojik akhoi NGO kharagi na initiate to biraga government na tawjigi ba khara tamjaragadi khoina ngasagi kanoda BPL family haibase irrespective of BPL family se tokthose
थबक तौदब्रा एवरी हेपेटाइटिस नाबा मिपुम खुदिंग ngasai gi Manipur State Illness Assistance Fund se masida khudong chaba PC haina khoi initiate tawba khari di leijagre adu hojik maki oina yare haiba leitri bani na ya adu madi yare haijaroi government na lokhat khiba initiative hairagadi adu madi khoi tawba hojagre okay government gi ba tongan step yam di leria du lakadri matam kharchida hepatitis C gi damak tasu masi tongan ba scheme natraga policy lerpa yabugi mamidi tari adubu we have to wait and watch on the not brem toloje gi break makha satrak bada hariba leina asi laing nabugi damakta kari kari khangu mathuk tabagi karam laing gadwagi kayam ya lai bajano aduga kyam lu bajano masi gi damakta karam karam makhal gi NGO natraga government gi department singna mateng pibire habdu khara di takpire koi gi government gi employees gi damakta reimbursement aduga atop mio singena koi BPL maru ena mako gi damakta di state ki illness fund guma pibire hari on the no brem lojo break ki makha satrak hari wapu mayam se khana jage break tan tonjar ke impact news meng ta no lebi welcome back adom neng mer besi Manung hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung hunata ngasi khana jarme besi ngasi July gi tang kunipan world hepatitis day numit ka koi mari lenana hepatitis day natragi hepatitis day karige damakta maru oribno Manipur gi context ta masida khana jarambani mathangi question jai oja surasta lakchagi oja koi gi ngasai break ki mamangda oja Somorendro na phongdo pikhi betaga mengi oina di hoju phaugi oina koi gi government employee gi organa reimbursement tawba aduga atoppa koi BPL kangu gi na koi gi illness Manipur State Illness Assistance Fund gi makha dagi lupa lakh ama makhai boki changda mateng pangbiri hari adubo andate ikoi koi dana akoi Mumbai da Manipur dagi sakhiba cancer patient singna akoi da pirakpa paw hai tare maduda makoi na apply tawhi myam dare hari ba Manipur Illness Assistance Fund se do BPL gi na hai tare adusu madu hoje po pibidri madu lothong na hona bata madu hena sen sang mai tare kai thong na hona bata hadi mad thol release to hona bata release to widaba aduna ana basing duna ana bagi awa ba thenri duda sel lauthong na bagi hadi fund phangna hona bagi awa sum yam dari mar madon sai jida kogi state ki fund jena ta ba illness fund jena ta ba nataga reimbursement program jena ta bida hepatitis C gi nataga B gi ba specific koi budget ko makhara thamagadi masi karai phau ba lang ba yani khan bi kitang haibu dai masi akoina hepatitis C gi se chawron na koina pawda koi gi mi se lesson kumanga din kuntra bau ki koi Manipur da leiram gani na koin hazai okay aduga haiba sigi lesson kuntra se laing da koi gi 25 to 30 crore around 10 crores uchangani and 10 crores ki budget se allocate tau tara ga dekhoina hepatitis C se koi gi Manipur da di completely koina laing bangam ngene khale aduga hepatitis B yo indi ma di hoju ti koi di cure do bangam de aduna ma di control ni na hepatitis B gi sna pra atopai shum ni hepatitis C gi di tha ahum amatana tha ahum aduga khara patient khara dana tha tru hidak saraga hakchang sidagi pukseng sengna pungmang mang gi ba yaba aduguma na bani na masidi khoi yam aggressively khoi gi state ki authorities khana biraga toman ba sigi fund je allocate tawragadi around 10 crores me allocate tawragadi khoi chahim dong tan taba ai chahim da crore ani ni hayo 5 years tadi khoi haibo khoi hepatitis C je khoi eliminate 13 years nate 5 years eliminate tawung amne khal ozana takbir ba khoi 10 crores su chahi gi annual funding nate nate pulap oina haidi eliminate hepatitis ki concept se Manipur tak tawge hai targadi upa 10 crore mukta na dum yari bane eliminate hepatitis by 2030 hai bane whereas Manipur da sigi paisa se lega di eliminate hepatitis by 2025 adai loibe yarne yam ngan na rosan ba yam phasana ngan bia ban yam pick population ni yam cross keno loibe na te aduna haidi tasing tawrage hargadi adum ngamba adum achievable goal okay tawrage hargadi ngamba achievable goal ni sales yam chang dong na te adu matang sai sida sel yam na changja da targa su government gi ba scheme program leidrebani na individual sengna masa masa na yeng jaba tari masa masa ni yeng jaba targa tinga sai ozana su takpi ki ba hepatitis C gi damakta di khoi gi DDA hari ba direct acting antiviral hari bidang makhal si leire hari bidang makhal si dum icham cham na dum phangba jala adu karma mong da hari bidak si tha hum na targa taruk cha ba si same hidang makhal ama khatang oidura kamai chaga tabno khatang ada jai biram directly acting antiviral se koina 2014 gi matung da koi saije da sinaba hobani ai isa ma Harvard lermi matam sida koi directly acting antiviral se koi India da lak tringa da koi sinaba howe adu makoi si yam tin effective way yam tin effective way matung da moi si yam subsidized cost da haidi moi de lupa chambi boche akoi da 1% lupa ma da phangan mane okay haidi US da sigi pot se yam tharin tang moi da samna ha da tha hom gi course lupa la khumram ne
whereas koi India da phangi sidi lising kuna to kunthra ne yam pick but subsidized rate ni phangi aduga hojiki haiba dilating antiviral si India da makhan ahum mari thuna phangi aduga makoi siam readily available oi aduga chaba du su makoi si yam na idi patient da side effect leitaba yam laiba aduga doctor si yam ka na haitraga su sigi matang si de kitang interest ulagadi yam line training chathap piba yaba aduga yam ka haitare koi gi monitoring su yam tawdaba yam line na hidak se pire kanda cure tongamba esip tongamba dum khalgi drugs na ju phangi sing jaduga companies mayam le hidak sigi sapa company mayam le India da aduna hidak si phangbo gi di kaim ti issue nate okay hidak phangbo phangdo gi awab junu te saba su kiringa te selsium changmana te havane government gi only initiative tani habiro khigi anchor na habi bada public kano da interpretation haizab tare mayam khan bada kano mo na khan ki gado man ma ko ei sage Manipur still illness assistance fund gi la ama khai hekte pi gani haibana sade phawba haibani 30 oibe 40 oibe 1.5 oibe khangde phawba haibani ko apply to rogadi 1.5 haida phangado ni haibu dum dina te ko ai haijagi bisu 1.5 phawba haibu haijagi bani ado koi government department sing se koi disclaimer hai tare koi sigdo pade yamna kano oi hendagi haijagi de phawba 1.5 phawba yan matang sai kon da lak chage koi oja kanda da koi kon na yam kanna koi hepatitis C gi ka tare koi patient mayam si mateng pano hone beri husi phawgi oina kari kari sai phawgi achievement hai gadra state se kai le bire aduga musai Manipur da khoi suma makhal gi facility government sai te phanghanab gi damakta hona bi de kari observation le kitang hai bi whatever that I am going to share is from the perspective of people living with hepatitis C or civil society nigo sir Suraj ki enthusiasm with 10 crore we can treat all the people I really appreciate sir Somorendro gi government gi oiba initiative mayam ama ka no tawri pambiri sinabu hayang reality da oiraga di amna phagadaba poneba dubu aina Manipur government ki akoina ngasi bogda whatever policy change taunaba honarakpada sangsalakba da thengnarakhiba siga yengoraga plus handaki aina ngasai panjagi ba 5 core intervention se WHO ki strategic kano da direction da mother da high essential package of intervention of hepatitis C em lay matau tai high baneba essential package se karino vaccine amana yam priority piri vaccine je 2012 hujik 17 ne 12 ta WHO na people who inject drugs in sigi marakta mass vaccination tawro higher hepatitis B se with the rapid regime dose that is 0721 days ta sinang sai hard to risk population group ni na 6 months pi with the moisi why aduna 0721 days that no pi was high with the kuire WHO na India one of the signatory ni ngasi bau tawdri vaccine kanam kaptri treatment big se adubu national immunization schedule gi matung inadi 2007 gi matung da pokomi singbudi B se mandatory oidre ko madu gi mamang sing se USA da gi baby kano moi se baby boomers group kai hai akoi sing se akoi si high kano ne ba sim kanam kaptri adi number 2 da moina amu high se package to the prevention of mother to child transmission si gi related initiative government ki sahayata ki lokhat kemta udri third point pirisina moina injection blood and surgical safety simi am phajana haye Manipur da sisu yam chawba hujik kenoni issue mani ayamba koi dental clinic surgeon na nataba quick na chalaiba mayam ama koi ui adedi JNIMS khangde RIMS khangde casualty da tawriba situation sing se koi basi kaisu safe situation ni haina kaisu lowning de number 4 the essential package ki the high risk WHO na harm reduction program for people who use drugs shima koi phagala ma mathau tai haina pale hujik max na syringe yenbagi program sathari adudi HIV sandok tanabani yes of course HIV prevalence is drastically coming down whereas hepatitis C syringe nataba magi container amadi cotton distilled water drug thitpagi hariba sigi singsidagi su sandokpa yabagi pot leibanina Manipur da hojik chathari harm reduction program se is a complete failure program to prevent hepatitis C haininge adai fifth ta koi sarna panbigre testing and treatment se ko si maga sigi package manga si neba hojik elimination da lai se do Manipur gi context da yengoraga di sigi manga se di pumo hori na lei adana even testing da akoi gi experience da higher ga di hojik testing demand yam lai re ado luri se asagi sarna pangiba free
government free testing free way bese yaw khre thoina public na attract tawdre di ras pharma company sing sina su magi hidak promote tawnana ba hari ba testing si free da dum pi bani na people are not interested so attracted with that particular test which is being given free by the government adu the positive tar missing confirmatory tawbase private 7,700 lowi subsidized rate 2,500 neba sigi senpham je hek yorak pada the chapter stop sineba 7,000 se ko testing ki oidu rana testing ki just to confirm whether se mi se hechagano hepatitis C virus yaura brana ngasa koi soras na pangiba test to madu gi test tariat that the course of the medicine is more or less similar with the course of the diagnostic neurotic lariba situation je sidane ba testing and treatment se akoi da reality ohela ko da yauna wari se ado khoi government gi facilities the free the phangabni na madu da chalo idabugi maram se kai hoiden government gi phangi ba free do just antibody test ne ba okay whether me se hana risk exposed to rubra haiba khamba khakta ne ba madun ai hepatitis C yauri haina lo confirmation test na te yadri ba madu gi matung gi test se hoji akoina taja ba RIMS ta su JNIMS ta su PCR machine lai okay Govt statement 48 laibok thibani government na adu gi test to chalaina ba machak mathum sing koi gi moi gi medical terminology londa du di haitre reagent kai ju haine madu laita ba gi machine ani se lairaga dum lairaga hepatitis C da di kana bam khangdre RIMS ki to di HIV da bu di am kanari hepatitis C su tawba ya dum kana bam khangdre di atopa man ai no jik singsan janing ba health ki kano issue da hanaram national TV program gi makada Music gene expert machine se district mapan de loina bak layaba sigi machine sino su mi se hepatitis C confirm tawba yayaba hari ba test se koi private ta lising taret laweba akoina TV officer sing unaru bada 240 test tawba yai hai machine se music maximum impal is 76 tawba yai minimum tamelong 2 tawba hai madu ki same machine du the government gi hepatitis C testing ki cartridges se government ne pira di hari ba machine mapan ji akoina utilize tawba yani tawbiraga di kano se testing assess se amna hian gada bani okay adu laibak thiba hai gadra koi gi state government gi di yamna state government gi limitation mayam lai ri havani adu matam su ire system nai doctor lak chang okay doctor Nalinikanta have mother to child transmission ki matang da di ko ko da ngai ri angang se zero dose na mo pinai okay adu na masir akona da routine immunization dum yaw khrabani mother to child gi di okay matam lo shala bani na ai oja surasta lak chang gi oja कोई मणिपुर की हॉस्पिटल मैम तक गोसाई फैसिलिटी खरदे लेरे सेल्सु हम संग दोनते हाइब की वफम मैम दी थंबिरी अदबो कोई मणिपुर की हॉस्पिटल मैम नत्रगा मणिपुर है तारे इज मणिपुर रेडी फॉर or ready to fight hepatitis C have you wafum duni message ka loina na lor pusle kari have ni yes husik manipur se at this point in time koi ready or ready tangri koi nganmali because hepatitis B ga C ga lying base specialized treatment ni specialist doctor am changi aduga husik manipur labor doctor specialist hepatitis B ga C ga lying di masing yamde tabudo husik oina koi state health services ka kusana raga koi gi JNIMS ka plus University of Maryland US ka koi husik doctors मैम train तो कोई कोई session चाथरी first session ना कोई 15 April दा तौखरे second session से कोई 6 August तौनी तो मायना session तारुक तौर मतुंग दा at least 50 doctors टी high hepatitis B का C का C कोई मकुम फाना lying बंग हमना बा अदुम मखल की कोई training पीरे secondly कोई elimination of hepatitis by 2030 C के सब कम होइना high बा कोई University of Maryland ने JNIMS ने अदुगा Gilead Pharma ने अहुम पुलकान ना कोई JNIMS की liver clinic ता मी चनी खक्ति हाई hepatitis C testing plus investigation plus माई drug सिंसी पूरा free द पीगनी अदुगा हाई बा सिगी मी चनी की treatment से कोई अगस्त की मंगलोशन बिगनी अदुगा अगस्त था से next August next August लोशन गनी अदुगा मसिगी सिदा इना 100 अमदी BPL patients द पीगनी अदुगा 100 patients द first कोई हान लाकुन पीनी अदुना मैम सिगी तंजा से लोबियो अदुगा JNIMS की liver clinic कोई Tuesday द लेरी से सिदा इसागी मिंग पंजन बियो अदुगा इसागी details बियो अदुगा कोई ना हाई बा अगस्त मंग दा वेना मक instruction से यंतोकनी सिदा लुपा मुक्तिंग हलो अदु उदाना मियो चानी द treatment free द पीनी अगस्त की मंग दा हाइबिरी अदुना TB खतंग दा हाई ग्रे सल लोग फंग हाइबी पोसु लागतना बा खतंग मेक सेंगना कमाई तो गदबनो कराइद लागतबनो करमनु मित लागतबनो हाइयंग देख लाग पे यार तो जाला खतंग हाइबिरो मंदा हुजिक ड्रग सिंग से वेना मक treatment की पैसा everything लोई ले रहे तो बुद्धू को कोई ethical clearance ना JNIMS की scientific committee से सीना फर्म का अंदर सिगी पोस्ट approve तो हम चाहिए थादक रहे अदु लोई ड्री तो बुद्धू आई सामक
August last week September October US akrani adu mangdai haibas 200 patients ya losilangoni aduna patients sing interested oi basing sa koi liver clinic Tuesday ki liver ki liver clinic sa loin la aga ming bansan biu Okay, Ming Hana Panjala Thamba Matu Yes, Tare. yes. And book token my tare. Yes. Okay, Uzar Sagaro, Zasomendro Heavy. Sequence fight over Hivese. I quick Hutna Hizeriba. Medical department, the lady quick Hutna Banate, sector Kudimaki cooperation Sangi, Brazagi awareness level, one cut Pasangi, I come pull up Punapun Mina Ragati, facility later Banina, Huziki, Ireland fight over Bungam, Ireland control to Bungam Hivese, and Massimatang Hizengi. At the health department, the JNIMS or RIMS or a state service or a quick Haraxinadini, I quit into Ogadingo Hizeriba, Puna. Fight minutes. Okay, health department into Gadi or Pulato minutes happening. Into Pugi was not my Laxagi Harib near to the department again. So into Pugi public field over that. Other Pukazan, I don't know Zagan, the Laxagoza, Kugi Koni Saitisu was a JNIMS Saitiki was a Surajkumar with August Hada 200 Muida, kind of a penny free treatment pin here. Kongi so the minor Levi Bazala, Karamong, the Levitan Tapirum. Free treatment ga mari lainana thamjaning mase hoji phapok da khoi patient humbu ga mari free treatment pire anoba plan aina sir suraj ki mateng amu lojja ga doisina jai technical pot di doctor yauda yadam na prison da nahan this akoi nahan tak tawhiba kem se I guess this may be the first time in the entire Asia ne prison the testing tawe mi kunga tariat Taubasida moi 16 antibody positive oi out of that 13 confirmed tawe adidi moi ahum do mu thokriba positive to soi driberas adana confirmatory test atang bu nivel lurise sike 13 patients se kona free treatment ama pibagi atopa initiative amaga lairi sir na chatring agi manung da agasi da loisala lam Okay, that's what I have you. Last message oi na hepatitis A B C D E D A ga E da ginga toke haraga di koi ising arum thaga lore 5 minutes ising No, none like Aposing Takpa. Yes, Aduga B Yoni, Mikudim test autopio, Karigumba beyond the vaccine autopio. See you in a D check the Romatung, the Kayumba Magadi, Lina lying Yama Lire, Aduna, I see Apple Dosari, impact to be through the Mipun putting on hepatitis B, a seeker check to view, screen to views, and view, at least screening the free near to Makata Badudi, Mi Chamanunda, Mi Manga. Positive work and to the Amuk Adu Makata Yangtare. First step, B. Sigase, Han Isha Han, Laxarakan, the screening to Wuni, screening to Makata, the level best way of treatment, Natraga help begin. Okay. Have you also meant to message? Positive over me, BC positive or remain Kalasi. Okay. Positive over the vaccination to you, Hibire. Positive over me, the vaccination to Hydro or Adunta. Be positive over me, the Magi, Dagaliva, treatment, Natraga, Koy follow up Togoni, Aduga, the Kagma be positive or Magadi vaccine issue later. Okay, be positive over Magadi. Magi vaccine when the later Aduga. All the missing giddy, Mayam Ta, Taruki Hungama course, some level. What's it 21 days? They are 21 days, they are, but the 10 gramatam. Okay. Okay. Aduna B su C su yam toidona, Kininga would have any awareness information later get the Ayamana Hariba, Laina si, line and Actopangami, Aduka prevent Oxabsungami Habani, on the note Nasigo and the Manung from Simatan, Jarring Nasiki Tormasida, Ozakanta, Ozasurasama, Somorendro and Birtuna, Tormasiba, happy Kibam the Mapung Pan with the Maktoza, Amukana touch upon luxury. Appreciate you joining. Masirangasi Manu Honagatarangasi Edison Sikaram to be with the Kandir Payagani mail ID impacttvnews@gmail.com, Natraka Facebook page, www.facebook.com/impacttvmanipurda. Join to Biraga, comment on the feedback Tabir Payagani. With that, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.